Dikarohano pakeng tsa dipresidente tse pedi tsa mehleng tsa ANC Thabo Mbeki ha mmoho le Jacob Zuma di tibile. Mongodi e moholo wa ANC ya kginnweng mokgeng ha a khotsofatswa ke dipuo tsa ba bang ba baetapele kopanong ya bona le mopresidente wa mehleng wa ANC Thabo Mbeki. Magashule o boletse ha ho le phoso ho bua hampe ka baetapele ba bang ba mehleng. Because it's a factional approach. It's really a factional approach. And to come here and talk bad about Zuma in meetings, we won't allow it. We will never. Jolo ka ha Ace Magashule a kginnwe mokgeng mme Jesse Juarte a le siyo mosebetsing hobane a kula hona le sekgeo kantorong ya mongodi e moholo wa mokga ha a hlaisa maikutlo a hae ntlheng ena. Magashule o boletse ha ho fosahetse hore ANC e kope ngaka Gwen Ramokgopa ho tshwara marapo kantorong eo. The ANC must do what is right. They are full-time comrades at head office. There's no one preferred. They are full-time, they are employed by the African National Congress. And what work are they doing? That's what they have been doing all the time as full-time employees of the African National Congress, paid for that matter. Setho sa komiti ya phethahatso sa ANC Dakota Leqwete le ena o kgahlano le ho tliswa ha ngaka Ramokgopa kantorong eo. So far, facts speak for themselves. We can be very clear and resolute that the future looks very bright for the Secretary General of the ANC, Comrade Ace Magashule. Mabatoa a ANC a se a qadile ho etsa diphatlalatso ka ha ho kgethwa ha mopresidente wa mokga Cyril Ramaphosa kgetlo la bobedi ha batshehetsi ba Magashule ba le kgahlano le mohato ona. Ho sa le jwalo baemedi ba semolao nyeweng ya diranta tse dimilione di 255 ya asbestos di boletse ha mmuso o qadile ka ho qosa baqosuwa nyeweng ena ka mora bopaki bo hlahelletseng commissioning eneng e fuputsa tshusumetso e bolotsana diqetong tsa mmuso. Mongodi e moholo wa ANC ya kginnweng mokgeng Ace Magashule le baqosuwa mmoho le yena ba 10 e ka sitana le dikhampani tse 5 ba jamelane le diqoso tse 70 tsa bobodu le ho pata mehlodi ya tjhelete molemong wa ho rua lekgotleng le phahameng la dinyewe Bloemfontein. Ha jwale lekgotla le mametse kopo tsa Magashule, Edwin Sodi, Thabani Zulu le Nthimotse Mokgesi tsa hore diqoso kgahlano le bona di qhalwe. Letona la mehleng la Free State la phumantsho ya bodulo Nthimotse Mokgesi le molaodi wa Blackhead Consulting Edwin Sodi ba se ba nehelane ka ditokomane tse hlalosang hore na ke hobaneng ba so lokela ho qoswa. Christo Meiring eo e leng moemedi wa semolao wa Mokgesi o boletse ha mmuso o hlolehile ho bokella bopaki bo lekaneng kgahlano le yena. Lawrence Holtz eo e leng moemedi wa semolao wa Sodi o boletse ha ho sebediswa ha bopaki bo hlahisitsweng ka pele ho commissione bo hatella ditokelo tsa Sodi tsa ho qoswa ntle le leeme. Tebello ke hore Magashule o tla fana ka tokomane tse hlalosang hore na ke hobaneng a sa lokela ho qoswa mme o phaelletse ka ho bolela ha lekgotla le sena bopaki bo lekaneng ba ho mo qosa. Ho mamelwa ha nyewe ho tswela pele.